Iniana antsika andeha agnazava tantaran'ny ngaty satria maro antsika tamin'ny réseau tato nangataka ambaraza eky tantarany manafo ty tapre zavy nagnazava tantarany zandrikely ty zay ntsona hoe Albert oazay mbola tsy nahita vidéo ny tantarany Albert ty efa misy amin'ny page ny publique fa ela ke zazava ambany fa azadigna miabonné na mi-suivre ty page ty ary partager ty publication ty aza miala anao so de perte. Bon voalohany agnarana anazy ty Nabil Sebti teratany Maroc izy dia teraka atao amin'ny tanàna raiky antsona hoe Casablanca ary nandritra ny fahazazagna anazy izy dia tombo tao amin'ny tanàna raiky antsona hoe Agadir izy zegny tanàna roa zegny dia hita ao amin'ny firenena Maroc. Big up mpianatra malagasy jiaby zay mianatra any Maroc. Bonus aloka za hiditra amin'ny tegna fagnazavagna ity dia misy application zay antsona hoe Google Maps zay ahitavanao agnaran'ny tanàna jiaby sy carte magneran'izao tontolo zao na ambany volonao jusqu'à amin'ny quartier na tombo anao mbola hita ny application ty fô recherche ako. Bon fagnontaniagna mipetraka nagnino vidéo ngaty lasa nalaza nagneran'izao tontolo zao ary nanjary buzz tamin'ny réseaux sociaux. Bon rehefa lehibe boka Nabil Sebti ty niverigny nipetraka tamin'ny tanàna naterahany zay ntsona hoe Casablanca tamin'ny zalaza adolescent nisy fananana resaka fihiragna tao amin'ireo pays arabo zany hoe firenena jiaby zay miteny langue arabe ary mbola zaveko elety satria mbola maro tsy mahay arabe zegny tsy agnarana firenena fa karazana fiteny tahaka malagasy français anglais sy ny sisa ary isaka firenena zay miteny arabo zay miisa eo amin'ny 12 dia samy managna dialecte-nazy na hoe fiteny paritra fa ny arabe marocain dia antsona hoe Darija. Entre parenthèse igny fanao ka mbola tia fantatra bebe kokoa recherche amin'ny internet ao firy ary izavy ireo firenena miteny arabo ary ino koa mampiavaka fiteny arabo jiaby isaka firenena. Bon igny fifaninanana amin'ny resaka fihiragna igny dia antsona hoe émission arabe idole. Ino koa ma arabe idole zegny? Arabe idole dia resaka concours des chants tamin'ny pays jiaby zay miteny arabo tahakany La Voix d'Or, Copicolé raha ohatra izy aty Madagasikara ary en plus zegny tahakany American Idol, Les Nouvelles Stars sy ny sisa. Arabe idole zegny efa nisy saison efatra izy avy tena jano. Saison 1 2011-2012, saison 2 2012-2013, saison 3 2014, saison 4 2016-2017. Bon ke tam saison 2 ty amjale 2012-2013 ty teo no nisy nilay vanim-potoagnany nga Nabil Sebti ke tamin'igny zegny nga Nabil tam saison 2 igny agnisan'ny mpandray anjara candidat tamin'igny émission Arabe Idole concours des chants 2012-2013 ary tamin'izy ty zegny isaka firenena jiaby zay miteny arabo samby nandray anjara ary misy fagnintsanagna ao antoeragna zany hoe zegny amin'ny firenena raiky igny zegny misy fagnintsanagna malô de isafidigna amin'izay zegny firenena raiky atao le final fô tamin'ny émission raiky ty zegny tao a Liban zegny nagnanaovagna le demi-finale sy finale tao amin'ny Beyrouth tao a Liban fa tamin'ny fifagnintsanagna isaka firenena dia i Nabil Sebti nandray anjara tao a Maroc tao amin'ny tanàna zay naterahana antsona hoe Casablanca ary ny mpikarakara ity lalao international ty dia chaîne MBC izy dia karazana télévision misy radio misy studio karaha hoe TV Plus ny karakara copier-coller de MBC ny karakara Arabe Idole. MBC zegny abréviation fa ny fankalavagna azy Middle East Broadcasting Center amin'ny teny français centre de radiodiffusion et de télévision du Moyen-Orient. Maro nandray anjara tsaiky lehilahy tsaiky magnangy fô efa hainao zegny amin'ny pays arabo tsy mitrôtro fa navanjare zegny nina lehilahy navanjare nina magnangy ary samby olo magnano zay hira tiany fa ny maro anisa fô zegny hira amin'ny teny arabo karaha Madagasikara ka fa copier-coller maro ny mihira artiste gasy ke ino raha nisy rehefa tonga amin'izay zegny tourninga Nabil Sebti hiakatra sehatra inga ny hira igny antegnany teo fô izy tafogny hoe tsy tagnany ehinazy ny tokiky nantiky tsy vatokony raha ny tokony izy avy tena agnano pause hely tapre amin'izay anomboka hira ka izy anomboka hira nahomby ndraiky ka izy tafitokiky nantiky olo jiaby tafitokiky jusqu'à amin'ny jury jusqu'à amin'olo jiaby le mizaha télé tafitokiky tsy hay amin'izay antony nampitokiky ngahy mety nisy raha donc tsaroany na nisy kamaradinazy zegny niatriky teo nandeha nizaky lasa nampitokiky izy fa tsy tafaboakany zegny raha ny tokony nantiky niala fô izy de izy igny amin'izay natonga nga éliminé raraka tsy tafakatra ijanony teo ta Maroc igny fa ny finale sy demi-finale amin'izay natao tagny a Liban ary ny isa 70 zegny isan'olo nakatra demi-finale tam'izay ary ny vote dia natao par SMS na par réseaux sociaux tahaka mitsara RDJ Madagasikara ary ny olo voalohany nandresy premier
Mohamed Assaf teratany Palestine. Ary faharoa deuxième place Ahmad Gamal teratany Egypte. Ary fahatelo troisième place Farah Youssef teratany Syrie. Faingana Bilsebti ndraiky efa raraka tsy niany mbola leky tam fagnintsanagna tao a Maroc igny. Ary nampalaza vidéo nazy igny zegny noho n'izy igny en direct hitan'olo jiaby nampitokiky efa hainao raha kafa comme comédie dila tian'olo nalaza izy igny ary olo samby ny télécharge tam YouTube ary nampiasa anjare tam vidéo comédie tahakany am Facebook, TikTok, Instagram sy ny plateforme sy ny sisa. Rango tam 2013 jusqu'à tsika amizao fotoagna samby mampiasa vidéo nazy. Zay raha tsy nampizigny donc baraka nazy igny zegny tsy fahombiazagna nazy igny zegny nitariky izy tam lalagna mazava nalaza magneran'izao tontolo zao jusqu'à amin'ny andro. Ary ty compte nazy amin'ny Instagram. Bon, i émission Arabidol ty zegny jusqu'à saison 4 tam 2017 fô zegny izy farany. Efa tsisy eky ka tsy amin'ny 2026 ty zegny zare magnomagna hagnano vaovao koa. Zany hoe hagnano saison 5 amin'ny 2026 ty. Antony nampijanagna azy teo no nara-pinoagna satria pays arabe maro musulmane de la musique haramo fahotagna. E koa zegny resaka dépense sy ny tariny teo amin'ny télévision MBC satria magnano raha international zegny tsy raha moramora mandany vola bentoko tsy firogno de resaka transport ny zazaby sy ny tariny ndraindray misy loza tsy hay en plus e ka misy resaka tsy fankazahoagna resaka guerre tsy fandriampahalemagna entre firenena samby arabo fô ka voatery najanogno elo zegny ity émission internationale Arabidol ty. Fa en 2026 ty ndraiky zare managna vinavina impody hagnano saison 5 toy ny jiaby taloha igny. Ke raha naliagnanao zegny vidéo ka mbola tianao tohizany vidéo tsara karaha ty azadigna mipartage, miabonné, misuivre page-ntsika Sokra Olo Kanto misaotra to.